I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas rokamo Fortnite. Prošli video sam obrisao zato što jednostavno je bilo dosta lagova u videu i nije mi se to svidjelo, bio mi jednostavno cijeli video cringe, tako da maknuo sam ga. Videa nije bilo onako negdje mjesec dana, ali sam bio izbacio onaj Fortnite video poslije 2 nedelje i zato što sam ga obrisao sad ispada da nisam mjesec dana, ali jesam, tako da znam da sam bio neaktivan dosta, ali imao sam dosta problema oko škole, ocjena za ispred, bla bla bla, tako da ne duljim dalje, krenimo u novu epizodu i uživajte. I evo nas u ovom gameu, tako da danas idemo po win, danas ne kupim fore, Pa koga ti zajebavaš? nego eto, sam prirodan i rokam Fortnite i idemo po win. Skačem u Weeping klasika, jel tamo uvijek skačem. Jer tamo po meni ima dobrog loota, etc. So yeah, let's go. Jebo bi neko mater da ovdje nije bilo česta ko inače što se zna dešavati. Već čujem nekog Andra kojeg bi trebalo šitat. Popat ću jedan big odmah, da ne moram poslije. To bi trebao biti chest, I guess, mislim. Evo ga. Daj mi. Plavi pump, easy, već sam wino game, ne moram ni igrat. Gdje je jebeni chest, to bi trebao biti. Ako ovo se opet nisam zajebo, dobro. Šta je ovo, plavi burst, može? Aj, može. Evo ga. Tu je isto chest, I guess, da. Spas! Jel trebam šta priče dalje? Vino sam game. Čujem nekog Andra. Ili je to Wolverine? To je lik. Onako 100%. Evo ga. Ja mislim da bi ja tebe trebao šitat. Ako ti nije problem. Hello. Halo. Ovo je neki bot. 100%. Halo. Tako da... Evo, šitali smo jednog kida. Ne šaći. Ja sam već a da igram arenu. Koji sam ja debil. Pa koga ti zajebavaš? Šta da uzmem? To jest imam sve šta ja seram. Good smo. Idemo pecat, daj mi bolt. GG, ovaj game sam vino. Tebe, brate, ego puc. Koja procjena IQ 3 miliona najmanje. Već sam vino game, osim ovaj burst, to je malo sranje, ali kao, čujemo lika. Shit on, opa. Hoš ti umrijet? Hoš umrijet? Halo? Hoš umrijet? Ovaj dečko isto imao je Scar! Koji loot na početku, ljudi moji, ako ovo ne zaslužuje like, nemam pojma. Već sam vino game. Tebe, brate, ego puc. Popat ću jedan big. Šitali smo ovog Andreja, tako da... Jel trebam šta priča dalje? Ja mislim da sam ja objasnio neke stvari. Ne znam gdje su moji crash pedići, ali dobro. Još jedan medkit, GG. I meni ne treba više loota. Ja sam već win ovaj game. Vidite da je Weeping najbolje mjesto za skakanje. Najbolje mjesto za skakanje, prvi put sam našao ovdje ovakav loot. Bolje da šutim, iskreno. Sad ćemo farat malo maca. Iako neću ni buildat, jel ne znam. Ali kao, GG well played, XDL-u malo reši. Uskoro ide ogroman update na kanalu, niste svjesni šta će se desiti, ni u vezi nečega, nego kao u vezi snimanja i kvalitete videa, bla bla bla, upgrade na kanalu i setup općenito, tako da jedva čekam da se to sve desi, dosta sam uzbuđen zbog toga i jednostavno jedva čekam. Tako da vi obavezno ostavite like na ovom videu ako već niste
i subscribe-te se na kanal da dođemo do tih 60 subova više, jer bio sam došao do 60, ali se nešto desilo i onda kao neko se unsabo ili je to YouTube zajebo opet, so yeah, više nemamo 60. I dalje imaju ovo sranje, ovi aviončići, dronovi, šta god bilo. Ja sam mislio da se to izbacilo. Eno neki Andri. Bok Andrijičiću. A, koji mis. Ovo neki Bloom, ja sam ga hito 92%, no cap. Gledaj šta se izbildo. Daj sada. Sad će biti neki snipe kill. Ču. Andrej me vidio. Sije neki snipe kill. Na nekome napao. Hito sam ga za 116. Šta je meni? Šta buildam? Zajebo sam si ove edite, zajebo sam si edite. Zajebo sam si edite, kako sam mogu? Jednostavno ne vjerujem kako smo mogli luzat prošli game. Jer imao sam tako dobar loot i toliko sam laka imao da dobijem stvari koje sam sve htio. Ali sam eto usro game koji inače. Jer mi se to često dešava usred snimanja, jer ono baš nevinan game kad krećem sa snimanjem. Kako se popravlja ovo sranje? Znači, imao sam stepenice, nisu mi bile namještene kako sam htio. I onda sam se zajebao malo, tako da jebi ga. Idemo dalje, šta sad? Možda neću vinjati ni sljedeći game, ali eto, da izbacim neki video bar. To jest ovaj neću vjerovatno vinjat, ali why not pokušati, jel da? Da ne ispadne da je video jako kratak. What the fuck? Neće mi se jebeni flopper pokupit. GG well played. A jebeno, prebaci na pickaxe. Gledao sam danas od Macija, Don Macija video kako je svaki kill smanjivao FPS ili je nešto smanjivao FPS, ne seri da je smanjivao FPS. Lik je smanjivao FPS, došao do 60 FPS-a i govorio kao kako je nemoguće igrat, bla bla bla. Lik, ja onako igram cijelo vrijeme na 60 FPS-a i zato sam i tako loš. Zajebavam se, ali jednostavno sam navikao igrat na 60 FPS-a, ali mislim da nije mislio ništa loše lik, ali kao svejedno, glupo mi sad govorit nešto, ovi na 60, ne mogu igrat, bla bla. Tebe, brate, ego puc. Mislim, inače je glupo što su promijenili ovo sranje da negdje ima čestova, negdje nema. A mrš. Tako da, yes. Halo, začoka. Što se ja napravio? Evo ga. Izgleda da ništa od mog plavog bolta, ali imamo još čestova, nadam se, I guess. Tako da, možda i bude neki boltić. Daj mi plavi AR. WTF? Ja sam bog ove igrice. Bogovi Fortnite-a, klanjajte mi se. Bolje bi vam bilo. WTF, sad me bana iz Fortnite-a. Tako da, dobili smo sve što smo htjeli, još fali neki boltić dobar. Što izgleda da se neće desiti, opet sam začuka, nema veze. Tako da, nadam se da će ovaj game dobro proći. I wish bro, I wish. Tako da, mogli bi ovo pretvoriti u neki ljubičasti pampić. Niko nije zadovoljan sa svime što ima. To se vidi na meni. Dobim plavi pump često, sad želim spas od toga napraviti. Baš sam glupa dijete. Koliko mi treba ono svega? Nisam ziher, sad ću vidjeti. Čop čop. Da, ovo 150. Biće dosta, ajde. Jel mogu dobiti 150? Da, ma od ovih sranja su 100% ima 150, I don't care. Evo ga, 150, sad trebamo ovo kamenje čopat. Ovim skratio ovo da ne gledate dok glupo kamenje sad uništavam. Evo ga, imamo dovoljno maca da pretvorimo ovo u naš ljubičasti spasić. Tako da GG, ko mi šalje poruke? Dobro, nema veze, nećemo sad odgovarat. I neko me snajpo. To jest nije me snajpo, nego je pokušao u tome, ali mu očito baš i ne ide u životu.
Naleti na moj spasić, dečko. Would you please? Šta je ovo? Baci one pedere male. Koje? Bubice one. Ne vidim lika. Tu bi negdje trebao biti. A mene će zona popat, tako da... I'm sorry man, but I can. Because... Nećeš, dečko. Čuti i vozi. What the fuck? Koji jebeni kurac? Pusti me da se healam, molim te, pao sam od full damage-a. Pusti me! Pusti me da ti dam hidaru! Nema veze, ajde. Lik je imao jebeni skar. Nema veze, I guess, tako da ako želite još Fortnite-a, napišite mi u komentare. Ja se nadam da je ovo bio dobar video za vas. Tako da mi se vidimo u sljedećem videu. Obavezno ostavite like i subscribe. Pozdrav!